tawɗo kañum kadi ko yiwɗon ɗo mi waɗi o publication ɗo fi travaux publics ji ɗo on ministère ɗum ɓe jonnimo ministre délégué mais au niveau aussi infrastructure ji ɗin haɗa tawete mo moƴƴa mi wolata inde makko ɗo mais vous saurez ce qui dans les jours à venir on gouvernement mo ɓeeɓi waɗugol ɗum joni noon anditen ko mi woni waɗande on ɗo révélation ko yon andu piège mo UFDG naada e muɗum en fof ande ɗo haɗa jooɗaki uddite gite meɗen ɗo ha gayna latade par ce que ala fusɗo ka célébré ka fof wiɗo reconnaissance CNRD ko yo taw kaka konngol e ka kuuɗe na yo taw kaka konngol ɗum se wi'i on no le reconnaît pas hanki landanuki yo gooto e maɓɓe yaw innayi no tawede o mascarade mo ɓe woni e wadde ɗo CNRD yeetike en ko on ɓe woni membre maɓɓe CNRD yeetike en kaɓe woni e wiide ɗo ɓe faala andude mbuuɗi ko on to woni e yiwde ɗi parti politique ji financement majji CNRD yeetike en ko on ɓe finance coup on CNRD yeetike en kaɓe woni e ɓokkitade ɗo ka tawa ɓe ala heɓude ɗo kaɓe yoɓa yimɓe CNRD yeetike en kon to mbuuɗi woni e yiwde CNRD hollali e rien de transparent CNRD no wiyanude ko woni kala ko woni engagement ji maɓɓe kono CNRD wawirade tawa parti tawɗo goɗɗi e majji ko gore makko kanko Mamadi kono ɓe wawirade ɗo ɓe inna wondema ɗiɗo ko ɗi wawi wonde disu alors mi wowla o parti ɗo en France voilà mi hiwrikemo fo moɗon ɗo on salmina landa siɗo e jan lawaɗ ɗon rafo no e jam kala hiɗo vidéo ɗo mi torima partage go vidéo yimɓe bus wawi mo hiide abonné ɗon e page on kadi hara nani ko frère Tola Ba woni ko yewti ɗo kon e no satti moƴƴa situation on no satti fi parti FDG on fi président Cellou Dalein Diallo ko hono noon sattini ko par ce que ko ɓe wonɗaɓe wona na fo woni nunɗuɓe wona fo woni laaɓuɓe wona fo woni laaɓanɓe parti o laaɓani président o wona fo laaɓodira nder ton par ce que hande se ndaari wano docteur Diaw Balde ko ɓe woni vice président anadon ɓen ɗon yeehi ɓe tawtoyi CNRD e hoore haranaɓe fammodira taw ka parti hana ɓe wayniɓe ha newnana ɓe yeehi se ndaari wano Seydou Balde se ndaari Malaɗo Diallo trésorier on ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe tawata jama on haade mijotako fi ɓeɗo fa jama o mijotako fi ɓeɗo jamfoto fami jama o mijotako ɓeɗo jamfoto jama o mijotako ɓeɗo jamfoto ka tigi tigi ha wakkiloɗen dartude moƴƴa ɓurten kadi wattude hiɗi haray par ce que ɗo no sattude tum moƴƴa no sattude tum moƴƴa way tun haray ko Allah wata wallude kono noon koyen darto ko yimmo dartude wakkiloɗen ko yimmo dartude wakkiloɗen ila e président Cellou Dalein responsable ɓen ka parti kala wonɓe toon tawaɓe ɓeɗo ko faalaɓe yo président on ardu leydi ndi yo parti on ardu yo parti on heɓu ko faala kon haray ko ene ɗo wata dartade wakkiloɗen ɓurten dartade moƴƴa ndaren kadi ko pehe honɗe rewreten par ce que ɗo no satta tun no sattude tun janfaji no ɗuuɗi moƴƴa depuis 2010 première élection présidentielle présenti kon il ensemble janfaji no ɗuuɗi moƴƴa filtré no ɗuuɗi moƴƴa nde wonno noon enen fayda enen haali pular fayda si tawi woni tun a hiiɗi goɗɗo a hoolikema contrôle ta fayda pijgono ton etede ɗum ɗo koko doit contrôler par ce que yimɓe ɓen no boni surtout enen o haali pular ɗen boni trop hiɗen boni ha ɓurti wallahi Allah faw en jani torki Allah yo Allahu ittu ɗum ɗo hakkundeji meɗen yo Allahu lammina en président Cellou Dalein Diallo en torki Allah subhanahu wa taala koɓe ɓurtu ka dartade ɓe wakkilo ɓuuri koɓe wakkili koɗen weltaniɓe en yawanaɓe min wonɗo yewtude on miɗo weltani président Cellou miɗo weltani responsable ɓen saabu honno min miɗo weltani président Cellou par ce que aɗa andi défaite on ko honto ko enen population o enen baktiɓe honno ɓattiɓe Cellou Dalein ɓen on faami probléme on ko ɓadiɓe ɓen ko wondaɓe ɓen ko ɓe woni probléme on haray on jarama weltanama partage vidéo yimɓe bo suwamo hiide on jarama boy merci beaucoup